7.24 i danas igramo Minecraft i u ovom tutorialu, to jest klipu, pokazat ću vam kako napravite štalu u Minecraftu. Ovako, treća vam bela vuna, crvena vuna, drva, daske, pšenica, to jest seno, ugalj, staklo, torč i ograda. Evo ovako, krenete prvo da odredite, znači mali 15 puta 7, znači ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samo tamo 1, znači 2, 3, 4, 5, 6. Znači idete tamo do 18, može tako. I ja. I da, ova farma znači može za sve da se staviti što nema, znači čisto kao dekorativno. I sada idemo ovako. Što tu? 3. Ove u stvari ne. 1, 2 i odavde isto. Tako, znači sad idemo ih ovdje i ovako. To bi trebalo ovako da izgleda. Sada podignemo taj zid, znači 9 u visinu. Znači ovo se broji, znači odatle kao 2. Odatle krenete. Sjećate to. Okej, sjajno. Znači sad samo povučete ovo u stvari. Neka da tu da bude 7. Koja je greška? Ovdje se. Da. Ovdje isto. Kao i ovdje. Tu bi to bilo gotovo, znači sad samo povučemo ovako. Tamo je kao ulaz. I sad bi mogli ovo sve lepo, znači zid. Evo ovako. To može da bude od ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej be. Može da izgleda kao da je ne uvinuto nego samo što tako. Znači ide to i ide bela vuna. Ovdje i tu i tu. Tako se ovo stavimo tu. Tu ne može da, u stvari dobro ispoji jednako. Iako nije moralo.
Ok, sad to već malo poprima svoj izgled. Sad idemo ovdje. Tavan. Može i od stepenice. To sam zaboravio. Samo da im stepenice. Ajde, ovo ću da koristim. Da izgleda malo... Dobije neki lepši izgled. Sa ove strane. Nema veze, posto ćemo s one druge. Tako. Znači, vrlo jednostavno. Možda mačice komplikovano, pošto treba blokova dosta. Ali ne znam da ovo možda u survivalu da se napravi, mislim može sigurno, ali treba vremena. Ja nisam zamoćivo u survivalu. Pravio bih ga do sutra. Samo idemo ovako. Veliki je stvarno ambar. Samo da idem. Ajde se, okej. Da mi ne padne mrak ne vrijeme. Jo. Ambar. Treba u donji deo bloka da kliknem. Tako. Znači samo ponovimo ono sa one strane. Iznutra možete ukrstiti detalje kako hoćete, znači moj izbor. Tako. Liči neki, znači nije neki specijalni ambar. Je sad ovako. Malo odavde. Ok. Znači ovako. Da. Jednostavno. Bela vuna. Će da bude teško. Ok. Već dobio taj neki svoj oblik. Znači 1, 2, pa idemo bolje. To mora da izgleda kao da je 2. I 1, 2 i onda na dole 1, 2. Pa opet 1, 2 i opet 1. I sada odavde. 2. Stvarno ne, dobro. I sa ove strane. 1, 2. To bi trebalo tako da izgleda i sada. Lag. O, dobro. Što se dešava? Neki lag, ljudi. Znači, nevjerovatno, čisto jednostavno lag. Došao da mi kaže prestani. Nadam se da nije. Okay. Komplikovano. Ali to je samo da bi imalo neku dobru šaju. Zato je moje da izgleda komplikovano. Okej. Skoro je gotovo, na više od pola puta. Tako. Činimo da ga iskopiramo s ove strane i to ćemo ovako. Da ne bude komplikovano. Znači... dotle, pa ide crvena vuna.
tu bela, pa crvena, crvena. Znači gledam kakva je tamo šalja, tako i ovdje pravim 1, 2, 3. Tako. Dva, 1, 2 i opet tako. Bože. Komplikovano. Mnogo. Samo da stavim da imamo pismo. Dobro. E sada ide onaj lakši deo. To jest po meni. Gledajte, evo. Završen number. U stvari, tako. Znači završen je u stvari. Znači, moram se vjerojatno ne sviđaju toliko. Evo ako već može. Gledaj ga. Nije baš neki, ali dobro amber kao amber. Ne treba da izgleda kao ne znam ja šta. Ok, znači sad samo ovako i sve da ovdje ostanu 4 bloka i onda na ovamo. Čekaj, tu, 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 tu. E tako. Kako sada... Evo, zbunio sam se. Ali na sekund, tu ugad. Ovdje ovako samo. Bala sena. Ogromna. Sve je kako hoće. Sena. Po meni najbolje. Kao pjavac. Kao 15. Evo, toliko jednostavno. Ovo nešto. Znači, u tom smislu, fazon taj. Ko kako hoće stavio ovo na prvi. Znači, može i ogromno da bude sve jedno. Konji da bi se hranili, nije bitno. Staklo me više ne treba, treba mi... To jest... fence. I treba će mi voda. Sve pravim neke greške. Ne znam i dok ću da odem ovako. Dobro. Sve ovdje, onda ovdje ide ovako. Znači da životinje ne mogu da uđu. Znači kao foja. Životinje ne možete da uđete. U tom smislu. Znači fazon. Neki kao ćao. Deo i s ove strane. To jest ovdje treba voda. Da bi imale vodu da piju. Slim. Nije baš da će da piju tu vodu, ali... Tako, dobro. Sad stavimo tu ogradu. Znači ograda sve ovako. Čak i preko toga. I bit će 2 životinje. Mislim, možete staviti koliko hoćete, ali ja ću samo 2 da stavim. Znači, ovce i koze, ovce i svinje, izvinjavam se. Čekaj, tu i tu. Tako, tako. To i to. Primjer, evo sada, znači, ovce, to je svinje i
ovce. Evo na primjer ovdje će da budu svinje. 1, 2, 3, 4, evo kao ove 3 po bebicu i ovdje kao 3, 4, 5 i 20, tako. I to je farma, na primjer, evo sad idem ovdje, u stvari mogu i vratiti, ali sam kao se uvijek. Evo ovako izgleda naš ambar. Malo odavde. Evo tako izgleda, što sve unutra. Ništa ljudi, to je bilo to od ovih klipa i što se krenulo sa sljedećem videu.